Kanegade ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentag step. Menteri rang badu kari ula play yo statue bajrong shispa prapod jong ulot Hanuman ha Gujarat. Kajingai tika COVID-19 he India kalatam ya ke shispa prapun reuklor sau pukandai lak teliki dos. Ha Manipur menteri rang ba ula penyiar ya ke kenun menteri sadah henrungut ki menteri. Badik sengi mi ipat uji su larake hasatlak ke pertai mentag sengi. Ka kubor ke babnya. Menteri rang badu kariu Narendra Modi ula playo statue bajrong shispa prapod jong ulot Hanuman ha Morbi ha ke jela Gujarat lengba ke video conferencing ha ke jingrake ya ka Hanuman Jayanti henen ke step. Menteri rang badu ulong baulot Hanuman ulong kedak jong ke jingmanra ya ke jingye teli da ke mensim syakri jong Ulong syuk ulong kadak jong ke jingklan ha ke bagijat benrio basyong ha ki klau kiyo ya ke buram ba ke jing penkup bor. Ulong baulot Hanuman ulong syabi sya ke ek Bharat Shresth Bharat. Ka jingai tika COVID-19 he India kalatam ya ka shispa prapun reuklor sau kendai lak teligi dos. Ki kubor na ketenar kakot kakya ke sorkar pedeng kia tho batang henen ke sengiru la aitika syapalat katwe lak ngut ki breu. Na kebenta ki kena bah pedeng kat ar hado kat sau senam gerta ladap ai palat ar klor sau pu ar lak teliki dos. Yaki precaution dos pat ladap ai palat ar klor san pu ar lak teliki dos sya kinong tre ketenat kakot kakya kinong yakun ki bana kemat bat ki breu balatam ya ka hendro pau senam gerta. Ha kawai pet kaliang ha Meghalaya shimladan iweiru ibani otmai ke jingpang COVID-19 henen ke sengi. Ki bedang doni nukunyang jingpang ha Meghalaya menta ki don saungut. Shimladan balaklat rengkat berkunyang jingpang COVID-19 henen ke sengi. La ban kedua hal ni baki balaklat baru akajela Meghalaya rengkat berkunyang jingpang COVID-19 ki don Syahjar sanspa kendai pulai ngut. Ha Manipur Menteri rang ba ke jelau UN Biren Singh ula penyar ya ke kunun menteri jong henen ke sengi daga bepenrong sahenrungut ki menteri. Ya menteri barem ubade MLA na ke seng BJP ulet pau haukep rengkat bat sangut ki MLA ke BJP bat we MLA na ka Naga People's Front lapen smai da ulat ula ganesan Haraj Bhavan henen ke step. Dagane ke sorkar UN Biren Singh keladap baro ki khatar teli ki syuki menteri. La ban pekenmau hang ne ba menha ka arpoi terek ubanai leber ladap pensma ya hendrungut ki menteri bakentop yau menteri rangba. Menta ke sorkar Manipur bealam na keseng BJP kadan ya arngut ki menteri na keseng Naga People's Front bat shpangut pat ki dai na keseng BJP bakentop ya ka wai ke menteri kentai. Ki pulit ke distrik North Garo Hills kelayo okurup bon kakiat na ki babon ki badie bean bat ki bakwa abande hagador ke bahe hagis ngishuti bihu bat Good Friday. We pulit letho balayo jingtep bala DPA nya kakiat agithan Manikganj bat Rari bat kumta lalit bantalasi. Superintendent ki pulit ka North Garo Hills uletho balale ekane bante lakam ya ka jingnya akali ondala syok kau yang hagis ngishuti. Ulong baon pencitomi ke badan keti hakane kakam. Kane ko kubor kawan capi nak All India Radio Shillong. Menta kesngi hasatlak ke perthai larake kesngi mi pat ujisu neka Easter neka Paskha. Ki Kristan ki nget bau blai ulapha yo khon jong ujisu Kris baniap alor keding phna na ke benta ki pop jo ki brio ha ke perthai. Ha kesngi tho deng lapen long ya ki jingeseng kesngi tho deng bakhoj. Henin kamiet akanong ba Shillong bat ki wei ki jaka ha ke jela ki yeng mani ka balang Katolik ki penlong ya ke pet ngor Paskha. Ha ki yeng mani jo ki balang Protestan pat la penlong ya ke jingeseng sunrise service henedang step rengap. Menta ke sengi kendon ki jingeseng bat ki mas bakhoj ban rakhe ya ke sengi mi pat ujisu. Uslap ubajor bat ka jingbe jong ke eryong kala beteng hakikat tu kini gejaka ha Asam bat Meghalaya ha kaba ka haflong ha kejela Asam kalayo priang shispa kendai po uslap bat ka sora ha Meghalaya kalayo priang shispa arpo uslap lethu ki kubor na ke India Meteorological Department IMD. Uslap bat ke eryong kila beteng hakikat tu kini gijaka ha Jammu bat Kashmir, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura
Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, bat ki katukne ki jaka ka Rut Duriau, ha Karnataka bat Odisha. Hapo ka jingbe jong ka air south westerly ka bawan na ka Bay of Bengal, siya ki jala ka than chitay mingi. Uslap ubajur bat ka Eryong, kidangla ban peteng sa hagajala Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, bat Tripura, hagini gisan sengi banuan. Gikubor na ka IMD kiyatho ba uslap ubajur udangla ban beteng syuk hado mentang kesngi ha Arunachal Pradesh, bat Assam, bat Meghalaya. Ka Shillong Central Rongali Bihu Celebration Committee kalaple ya ka jingrakhe ka bihu ka balai sngi ha ka sen ka bah nriu pun riu mentang kesnem ha Shillong Vidyalaya School ha Bishnupur. Haba priang subhai ke balai wanshim benta ha kene ke jingyalang u presiden jo kene ko komiti u Dr. Rabindra Nath Bhuyan ulai ka jingitho ke belengkot chaphang ka jingrakhe ya ke bihu ha kene gisngi ke bamenta bat ula penpau ke jingsungu ya ki patba ke balai trelang ban penlong ya kene ke jingrakhe ke bihu bakan long ke bajob ya ke souvenir balai kerteng Mac Malar lap light ru ha kene ke jingyalang. Haba kerana kene ke jingelang kumukongsan u retired air commodore u Iqbal Hussein Hazarika ula penpau ke jingkemen banyo bane don lang bat kene ke jingrakhe hadin ka klam ke balasyo la arsna menta ya ke perthai barok kawai. Ka jingele kai Senior National Table Tennis Championship ke baprapulai kan sedang ha kanong ba Shillong la syai ke sngi. Ya kini kelumpung ilakai an penlong haka Indoor Training Center jong ke Sports Authority of India keberan haka kut jong ke School ba North Eastern Hill University. U Vice President ka Meghalaya Table Tennis Association u Breru Chairman ka Organizing Committee kini kelumpung ilakai u Bruce P. Marak u letho bakane kedai ka weni kelumpung ilakai bahe ban penlong ha Meghalaya. Ka Meghalaya kan penmi ya khat sawut kinong ilakai bakan thop ya ka balayo tak maksiar ha ka North East Olympics arhajar khat pra ka Tanushri Das Gupta. U menteri ketenat ke kot kekhya ke Sarkar Preng u Dr. Mansukh Mandaviya nin kesngi ulaple lengba kerensan internet ya ka I Sanjeevani Teleconsultation ha ki shilak teli ki center ha ke jingrakhe ke jingdap sausnem ki Ayushman Bharat Health and Wellness Center. Haba kerana kini ke jingyalang u Dr. Mansukh Mandaviya ulong bahagi sni banwan kini ki Health and Wellness Center kinwan ra ke jingkala bakrau ha kaliang ka kot kakhya. Uletho bahado menta palat shilak khatnyo hajar teli ki Health and Wellness Center ki terekam hagari. Ulong balengba ka jingshakri ka I Sanjeevani ki breu kenla banekren bat yo jingmut nagi doktor bapau hagari. Ke skim uran jong ketenat civil aviation kala syajit banyo ke khusnam u menteri rang bado ka excellence in public administration arajar arpo hapo ke kerdan innovation general central. Ka sarkar kalabo ban ai kene ke khusnam ban itho bat aina mi ki kam bakrau bat bathamai belale di district bat ki seng jong ke jela bat jong ke sarkar. Katenat civil aviation kelong bag uran scheme kaban halor ka jingsen syar babha ki jingjob badan jingmut bat kilat penyeso. Katenat kan pediangnya kene ka khusnam ka jingrakhe ya ka civil service day ha ka arpoi terik menta ubnai. Bat katto ko kubor kalakot agane ka step ka balawan chapi nag All India Radio Shillong. Ngipen kan mau ipi kinong ngap ma kapor prabaje ngine so baga Delhi station nag benta ka kubor ka krian Hindi ka banbot ka kubor ka krian Pareng ha kapor prashteng. Ngipen kan mau ipi kinong ngap ma kapor kan dai baje nag next station penyo ka kubor na ka than stela mingi ha ka krian Pareng. Kapor mata kala agenda partat praduna san minute.